chibai ule voin hi zun ni som pahni inrin ni ani a voin hi sipaitena an kalhum tak angeli thini atanga ni zana chi ani voin chu kumtling lo an pong sul atang hianin bultan ta ila Sian State Kwek Khain Township nam pheka khua puithiam zirlai mai chetlei rol kum som palimi chu tempula sipai hotu pakhat chuan apong sual thin thu athang chuaka he mai chia hi palong nam ania he thillan chuama atang hian he sipai hian alo khoi khem thin ti hriat chu ani le zela chu tempula puithiam hotu ber aro chu ajin chu awangin puithiam zirlai mai chechunga thil thleng hi ala hrelo ani sipai te hian an hming chiat thup bonan pong sual tok mai chia chu aka humnan cheng noi nga pe in an kalbo tirna a reirial lovin alang chuak le ta tho ani hetianga sipai ten buddhist khotem pula puithiam zirlai mai chia anti borban na sualra phlak awang hian temple puipa te chu an tho me kani buddhist khoti borban le poi khoinara phlak hian ramchunga boruak ngong anei lian hle don nia hriat ani he thil thlenna temple hi kumsom chung sipai ten in khwarnan an lo mang to ani Tamaro din mun in thlakna ralthum keng pol le Myanmar hmalam hun ti thupui manga online a soi hona captain ngi tu ta chuan CDM a sipai tatmaro za somsari thleng anon tel bai sayani thu a soi he soi hona a hian CDM zom captain ngi tu ta captain Lin That Aung US Army atanga retired to second colonel Domimi Winbetile KNU advisor kare amyota CEO KNU nome ute antel ani tin he soihona a hian sipai lamtana CDM zom na konga har sanna engtia tan pui theinge anni tile professional army ti omziate soilan ani thu iawari news chuan atar lang ani Sian State JT Township Lue Hong Tlang dunga Sian Ral Thuam Keng Pol pahni SSPP SSA le RCSS SSA te inkana awangin raltlan an punzel thu hriat ani he pol pahni te hi zun ni khat atangin an inkap tana inkana aso san chhozel awangin khosang sanga mi puite chu cheti khochunga an tlan luta tuna chuan raltlan mi sangkhat le zaria chuangzet an om to ani anni chu puithiam sikula an om hloma an mani ron puitu tlomngai pol chu om thoma se ni tina ei tur thlai na an mamo hle thu hriat ani he inkana awang hian in tam tak achiat baka thlai chin na le thloma tam tak chu ti chiat ani boka ti top tura ramchung le rampon om sian mi ten an ngen po in he inkana hi anasa chhozel tho ani Chin State ta thakhat le achan ve chungin military council lam mi za le somruk panga an thi to a April ni somni pali atanga June ni som pakhat thleng khan Chin State ta military council te le CDF te inkana a military council lam mi za somruk panga an thi to a CDF lama mi somthum pakua an thi ve thu CDF ten June ni som pakhat khan an tar lang ani Makwe district a Venglal kok tu dalan chema vi ani Makwe district Mian Township a the ang khua a military council ten an ruat Venglal dalan chu nimin June ni som pakhat khan chema vi ani thu tual chung mi ta chuan an soi thi ang khua hian June ni som zan khan middle school a bom apuaka Venglal hian sipaite a kauti hriat ania chotatanga reivak lawa mi tu ti hriat lovin chemin avita athita nge aladam ti tuman kan thelo ati hemi hnu lok chonudar ni vel khan military council ta chu he khua hian an luta thi ang khua le pan to pin khomi pui ta chu thlapangin an tlan selom ti hriat ani Yakhain State An Township Anti-Corruption Act article somnga pakhat e manga thuboi siam sak civil mi palita chu nimin khan An Township court chuan case ti topa chu anni thu an ukil chuan RFA ashil ani he case hi meithla atang khan military council lam chuan case ti top turin soima se court chuan nimina chau achu ani in case tu puang tu ukil u nilin ang chuan asoi ani chuakta te chu An Township Kapoto khua kumsom thummi u awmyo thun u mawcho me pong Township kan thangchi khua u so cho wen le Poto Township u aung tein thun te anni hi kumsang ni le somni January tha khan Arakan Army tenen inzomna nei tia pu a man anni Rakhine State ta hian nikum November thla tangin sipaile te inkana chu atop to a Mars thla ni som pakhat khan military council chuan chu firfiak pol anga apuan atangin asud le to bok ani chumi hnu chuan Yakhain State ta man te chua an inwal to a tun hnai lok khan
AA Chief Commander Thumian Neya Nautepo alo chua to bok ani photographer man ani Macquarie region town 20 khua Zuni som Zanlam Khan Military Council sipai te chuan thalatu pakhat an man thu tol chung mi pakhat chuan asoya man tok chu kumyo win aw kumyo tia hriat ania town 20 khua town pin tit venga an ina man ani thu hriat ani zandar sari nuwa an ina sipai le police te lokalin an hruaya zodu nei ni in an in soya eng atan nge ti le khoya nge an hruai ti po hriat ani lo ti in tol chung mi pakhat chuan asoi ani kumyo win aw na hi town 20 khua mani in thalak dor ahonga chian ni thania po thla ala thin bok ani an man chan tak hi hriat ani lawa tun hnaya khua sipai ten an mi man te chu an ngai sana sa thei hle ti hriat ani zai thiam etin chho suei an chhuwa ve ta zun ni som pakhat khan military council sipai ten an man zai thiam etin chho suei chu chu ani thu hriat ani chu ani thu hi zai thiam etin chho suei nu le anauten an social media Facebook page atangin antar lang ani zai thiam etin chho suei po hi sipai do dal tu zinga a in mang ve man hle a chu wangin ramti mel hemna le phatsanna dan section somnga panga e manga thu boy siam sak ania meni somni pathum zandar sarivel khan yangong line township block som pahnia sweparami condo buildinga achena ina khan anman ani Ministry of Project Finance and Investment Department Nuaya Agriculture Department Bank Kathok CDM zom mi somli panga chu Director Umin Tulet chuan mingsain hanin ban anni thu RFA ashil ani chutianga ban ni tur chuan ani na hli sakle sarkar na thok ani na thaibo sakna le kha pahni Director chuan achu thu staff pakhat chuan asoya apahni na le kha chu staff te semna pek dan ana berchi ania eng department danga ma hetianga le kha pahni manga na thokta in ban angchi hi a om ngai lo ni in ban tok staff pakhat chuan asoi ani order le kha chuan he semna pek hi lung oi lo chuan tharuk chunga appeal thai ani thu tarlan ani kaya state dimoso a military council sipai ten laipui ne na an ka vak awangin chomdol na thok tu US we chu laipui mu in fu in athi thu achung tenan soi US we hi baptist ko than ne na chomdol na thok tu ani a juni som pakhat lai lamdar thum khan dota mange khua a military council laipui ka in fu in athi puita ani nimin tlai khan dimoso chualam dota mange pado duka le do khuli khwa te chu LIB 102 sipaiten laipuin an saivaka chuta chuan afuta ani ti in achung te zinga pakhat chuan asoi ani tunlai hian sipailamin kaya state chunga PDF te mai baka mipuile biak in te thlenga bitumin an beina sa hlea omzia nei lova an pong ka thin awangin poisoi lo mipui anga mozat an thi to bok ani tukin jing zuni som pani hian suerokong pakoda bula bom apuaka ma se apuana hi suerokong pakoda chunga nilovin pon lam motor kong pui bul traffic office bula ni in mita mutu te chuan an soi ani he bom pu awang hian pakoda chu khar ani chuang lova atlo du te tan hon reng ani tuna chuan sipai le police lamin konga kalte an chek uluk hle a motor kalpo din tirin an chek zel ni in social media lama thalak te nen tarlan ani suedokong pakoda hi covid-3 punlun lai atang khan khar ani to a tun hnaya sipai lamin hongle tanin honni le hun bi siamin an kalpuya tuna chuan hun bi om lovin an hong top to ani na taka chuan sipai lam hian tunlaya covid second wave luar chaulaya ahong tareng mai hi mitam takril ruwa chuan ngaidan om sa renga sipain thunaina anpong lak nu khan he swedokong pakoda tlo tu te tholom sum chu anpong chu ngal mi ani kha asum fai ringot po atam tham hlea anuwa mai phi tumin anpuk sak thu anon soile nu no a ma se mi puite chuan an thethiam vek tho ani tuna po tholom beiseya honle ani nge mitam tak chuan an ringa anlung oi lo boka chumilan tirnan chuan hetiang hi athlengta ani ber ome Mizorama raltlante tanpui an nileta Lai Students Association General Headquarters Longtlai chuan Jun ni kwale ni som khan Longtlai District khosom pahnia raltlante tanpuina apek thu riat ani he tanpuina pekna hian President Tlangwal F Vanalro Puya Hovin Office Bearer Palile GHEC Pathum Media Lam Atangin Pu Matthew Ramlot KTV Zone le
tlangwal hun ro puya ex vice president te antel ani chanpuina bu fai bek za somni paruk le alu bek som panga chu lungzar tum bualpui ng sia changkon lungpher lungtian 1 lungtian 2 pangkhua sente fiang thaltlang vombuk ai chuang le tial doni lungkhua om raltan te hne na an hlan ani raltan te pek bu fai le alu chak khai dang phurnan longtlai district deputy commissioner pu h vanal dikachuan motor ahayar sakti siat ani me thachungin zirna school zachuang bom ani Myanmar ram chunga hian me thla sangni le somni pakhat chung hian sipai sarkar ten school pangai university baka building then khatiamin munzale pathuma inka na le bomti pu ani thu zun ni som pakhat sangni le somni pakhat khan save the children chuan atarlang school le school compound chunga thil thleng tamjok te hi vom pu bom le puak thei thilte an man wangin nopang le zirti tu te tan a lo thon om thu po atar lang bok ani ramchung mun tin deuh thoa zirna le akai hnoiba ka building tam tak achiat thu save the children chuan atar lang zirna hmuna zirlai no pang silai von dante an zirtir ti thom vel le an thalak te post ani hriat awanga alung chiat thlak tu po karkal ta khan social media lama an post chuai thu save the children chuan atar lang bok thaliam ta march sanghni le somni pakhat atang khan university le sakhomun then khat mun somruk vela sipaiten ommun an khuar thu po tarlan ani heng zirna hmuna anti buai awang le covid 19 inven na awanga kum khat chung an khara wangin Myanmar rama hian zirlai no pang mi makta duai som pani zetin zirna an hlau thu save the children chuan asoi heng baka hian February ni khat sangni le somni pakhat atanga military council in sarkar na alak atang khan sikul mun then khata bompuak le inlu chil a om awangin zirtir tu ten na an thok theilawa zirlai no pangten zirna lama antlak niam thu save the children chuan atar lang military council chuan zun ni khat sangni le somni pakhat atang khan school hon ani ti in soima sela zirlai no pang mun lia thena mun khatvel chau zirlai an om ni in ramchung social media chuan atarlan thu safe media chuan atarlang ani terrorist military council te awangin mi somni pahni an thito military council ten thali chung khan mi puichet vel na an man kong chi sang sanga an soi saklum tak hi mi somni pahni an ni thu political prison tanpui tu pol AAPP chuan nimin khan atarlang henu na hlauta mi somni pahni zinga hian darka somni pali chunga boral mi som pathum ni ni chunga boral mi pali kar khat chunga boral mi pali kar ni chunga boral mi pakhat le achung ten ruang an hlom tak lo mi pathum an om thu AAPP chuan atar lang bok ani mithi chung ten ruang then khat an mu te po hi en si om khopin kut hnu mu nual ani a an duk vek ani thu le sipai ten nan na pakhat khat awanga boral ta ni in thu chu an siam thina hetia an ngai saklum tak te hi terrorist te kut thak noina ani ba ka mishing thil ti amoi lo le za lo na lan tirna ani thu AAPP chuan atar lang bok ani hetianga rowa taka an chen na hi ramchung le rampon dan kalni in khabur ani thina ram sang sang ten hetia sipai nun rong tena an ram hoi na tho dan hi nasataka action an lak don thu AAPP chuan zual ko pa in atar lang ani tuna chuan mingsanga thujiak then khat kan puan to zinga la tel lote hlo chiar ila sipai council senior vice general Sowen le Anoya Home Affairs Minister te andam that thu le thataka anna an tho zel thu sipai thupuang tu zawin thun chuan atar lang ani he sipai general thi thu thanga hian Myanmar mipui maktadoi tam takin anlom zia le andiriam na sajia thu social media a antar lang mana an thi ngak lel tu te anon out chuak na sa hle sipai thlona che sualna a buddhist pui thiam senior za om tak boral ta po kha mipui then khat chuan cho antima zoka sipai sual te thlopa an khosazia an ngai mo in andem hle ani sipai council general ministry of home affairs so thuna fapate berchu apani na chuangin chim om takin excellent bar le restaurant a komo abola hlimhlop bolna bar danga po midang ti boy foin mit atikham thin hle a bara thok tu te le bar nai tu te aman tira wang hian generation z le mi puiten an hel hle a chatuan dai puak ring chi present an chak thu post an siam na sa hle ani chin state mindat district bial chung makwenu police station a police OC telin
police som pani te chu CDM an lut veka an zinga hian police accountant pathum po an tel thu an mani police CDM te ka atang ngein an dong KIA 10 sipai council te chu an nor zela nimin zuni som pakhat zingdar sari le daria le mini somli inkar khan michina le kanpine ti konga sipai council combine check gate chu an noi pher veka sipai sual le police thi an omnual sipai council lam mi somni an liam thu a chevel mi ten an soi ani KIA te chu mi puima khuanga in ram an zawa an chenna sot le a hetiang zel ani chuan mun pui lak run pui an nei sot le in an soya Hukang Velia leile drum ekar nuai chuanga zaw sipai thurwal pui Yuzana Corporation ten an lo tanei to chu mi pui chan voram atan an puang mi ani Yuzana Corporation thoktu te chenna in industry thoktu te in thiar chuak vek tur le tu man tho pui lo turin avobok ani KIO thu chuak poisa lo tu chu tu po ni se an dim don lo ti in bako weekly chuan atar lang ani Spring Revolution martar tlei rol nula Angeli thi ni nizana atling tadera he athi ni niza atlinna hian abial pa chuan ama chawin Angeli thana kalin sunna hun amang ti hriat ani nimin jun ni som pakhata G7 summit rampasari in khompuya Dr Sasa chu atel ve a Japan Prime Minister Suga chuan alo loma sipai council chet rowana chu soiho ngei ani a anro relna nial tu ram omlovin G7 ram te chuan sipai council chu kong engkima an thlo thavek don ti thu an rel Dr Sasa hian sipai council dodal konga Myanmar ramtan sarkar lian te chu thopui turin abemin thaizela a hlotlin zia hairol anilo tun tum G7 in khom atang beiseina tam tak an mu chhozel don ani abeng war thlak le hle mai tuna chuan engwangin nge military council te hian mithi te taksapeng an lak thin ti thu lo ngai thla ila February ni khat sangni le somni pakhat atanga military council ten sarkar na an pong lak nu atang khan an mi man then khatte ruang la turin an chungte an sia tir thina heng ruang an laka hian operation to ni thinin an ko chung taksapeng te hi an la chuak ni in an chung te chuan an soi thina hetia mithi chung te phalna lalawa mithi taksapeng an la thin ti hi ti atam hle mai Sakai region pale township thuthiam ziakmi kheti tia kauthin kuzo thu na chu kongzo tuma amhroi tu ni in meniria sangni le somni pakhat khan swebu township man ania anman lim hian a hriselna a tha thokhat hle na in anman atanga dakar somni pali aliam ma in sipai kuta athi thu hriat ania sipai te chuan arwang la turin achung te an hriat tirta ani sipai mun atanga magwe damdoi ina an phur thlen tak poet khetia ruang chu en siom khopin aduk veka a kochung aruak vek ni in achung te chuan an soi poet kheti ang tho hian rengun paperan township NLD party venglal u khimaulet le swepita township NLD party ina kuthiam zirna sikula an chairman u zomia lien te chu military council ten an mana an soi saklum nu in aruang la turin achung te an sia tir thu apum zaina nu ma mutu mithi chung te chuan an soi ani hetianga military council ten an man tak ta hi anuwa an taksapeng an lak thin thu in mi puite an rikrap thin ti in political prison tanpui tu pol AAPP ya kubochi chuan asoi ani March ni som pali sangni le somni pakhat rengun khopui kongzona a sipain an hno dar tuma nuna chanta damdoi lamzir mek ku khan ngia he yakha sipaiten operation anti ma in achung ten an danman awangin operation anti man talawa Mars thaliam ta khan India Rama Media Institute tenen online meeting an neina a military council sarkar du lona hlantirna na kongzo te chu sipaiten manin an soi sanek thina an luwa an kapa mithi to tak sapeng sang te chu mundanga an zuat thin tia NLD member pakhat soi chu India chanchen bu pakhata tarlan ania human right lam ngai to tu pol HRW wa Phil Robertson chuan thunaina chelmek te hian mithi tak sapeng an lak chu ero hi chu apoisan lona in an mi man te du to ka an soi sak jok na hi human right dan an bo pel sim ani ati ma se nu na chan ta te tak sapeng sang an phor chuak ti thu hi chiang takasiat ani lawa an thal chuak ti thu po hi thu chiang fak an don thu siat ala ni lo mithi chung te rem ti na lawa tak sapeng lak hi dan kal ania
thil ti thiang po ani lo hetiang thil thleng hi sipaite an dem du luat wanga thil thleng thei ania sipaiten mithi taksa an hral ti thom khwal thu thang om thin ma se thu chiang alani ri san lo ani kan siat ve china chuan Myanmar ram chunga hian hetiang taksapeng sang sang zorna facility hi ala om lova hetiang anga taksapeng thlak du Myanmar mi te chu Thailand le Singapore ate an ti tir ber chin tun din huna chuan thu veivak mai ani arin om hetia taksapeng sang zor thu vel han hriat hi chuan alung chiat thlak hle ani China rama chuan rin awangin mi beidong te tan wiga mi te taksapeng chu dan pelin an phor chuak thina wal out taka an zor china wangin an lung chiat thu America lower parliament le Europe parliament te chuan thu chu an siam hial ani he thu chu an siam te hi China ram chuan adik lo ti in apha a mithi to te taksapeng sang phor chu hi kumsang ni le sompali a chau dan manga ti ani Myanmar po hian dan lova sumdon nana taksapeng sang mang thin China nen hian an in hnim nai box sia sipai thu nei tu te hian an man tak mithi ruang atanga taksapeng zor chungchang hi an tilawang ti asoi mai thei lo ti in America Myanmar doctor pakhat chuan RFA a hril ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye